Shalom, menjuah-juah man banta kerina seitun, sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Jumpa ka kita ibas jambur setun ta wari enda. Tetap semangat setun, ibas makaikan kesempatan si brekin di bata man banta alum huli. Gelah arah kerina gedang-gedang kegeluhenta, banci dengar kita jadi pasu-pasu manturang rasinata sideban. Ope dengar kita megikan kata di bata, si jadi pergegeh man banta, ibas dalani wari-wari kegeluhenta, mari ras kitar toto. Bujur isakan kaiman bando, o Tuhan di bata bapa si perkuah. Kelengatendula pernah erlekam pak kami ya Tuhan. Ngo yarara ndo kegelun kami sehpak saendape. Bancina kami jumpa iba jambur setun kami. Kami kerina anak-anak ndo. Singgoi pas-pasundu, singgau ngaloken umur si gedang. Bahana Tuhan, maka arah kerina kegelun kami pe. Banci kami erguna manana jabu kami. Man keluarga kami kerinana. Bapa ibas ndalani wari-wari kegelun kami. Labolit gegeh ibas kami. Maka mindo kami man bandu o Tuhan. Kam dage sinemani kami. Kam sinegunugu kami. Kam sim persingeti kami arah katandu sintisik nari i orati kami. Petangkas katando endaman kami Tuhan di batah. Gelah ngasup kami makai kenca di tengah-tengah kegelun kami. Katando enda jadi sinerangi perdalan kegelun kami. Jadi pergegeh kami. Jadi rema di tengah-tengah kegelun kami. Guna ngalakan kerana perbewen kegeluhan. Ras kami jadi pemenang. Gelarndu i permuliakan. Ngerana dage kamu Bapa. Sebab kami nggosikap megikan katandu. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Bapa nande turang rasnina setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas perjumpaan ta waris sendah. Kata di bata si jadi persinget. Entah pe jadi pergegeman banta. Ibuat ibas Sada Yohanes 4 ayat 10a. Sada Yohanes 4 ayat 10a bagian danina. Ibas keleng ate lalit kebiaran. Kekelengan si serta arbahanca kita lanai biar. Seh ijenda pengogenta. Ope dengan kita megikan kata di batenda. Lid sada inspiratif kehidupan. Si banci empegeh kita kerana setun. Arah cerita si bagikan kita. Bagenda. Ibas sada penerbangan pesawat. Pilot pesawat ndai ngerana iaman kerina penumpang. Iulangina 3 kali kita terbang ibas cuaca sila mejile nina. Maka pedas pakai sabuk pengamandu nina. Mencai yang ngerana maka landa kasa ngomugur-ugur pesawat ndai ibas perdalanan na. Maka gombiar kerina penumpang. Debalik artina sinderkuhia. Debalik sirtoto. Debalik kasih stres. Macam-macam artina kebiaran-kebiaran silit ibas penumpang endandai. Tapi lik sada anak remaja lahning kami. Ia tenang-tenang saja. Kundul ia alu tenang. Maka
bacana buku ia lalit sada pe lalit sitik ke kebiarna lawagi penumpang sideban. Maka penumpang sideban nungkun lakin dia biar mate, maka ia tenang saja lonena kiri kananna kaus kemuhunna, tapi ia tetap membaca buku nandade. Maka mencapai gap paksa perjalanan, ternyata pesawat endai ngau banci ia mendarat alu selamat. Sekerina kebiaran penumpang dai ngau sirna kerinana. Maka lid penumpang sinungkun man anak remaja dai. Kuandai maka kam tenang saja nina. Sangat demu guru kondai pesawat endan dade. Lakin kam biar mate. Landelik teman lukin ikut das pesawat endan nina. Nina anak remaja dai. Lang, aku biar nina. Sebab bapakku kak pilot pesawat endan nina. Ras bapakku nggak pernah ngatakan caman bangku nina. Maka pesawat si kubawa indah nina, pasti kubawa alu hati-hati nina. Ras pasti kubas tujun kutaruhkan kena penumpang nina. Aku mau kutandai bapangku, ialah pernah mengecewakan aku nina. Maka sitik pelalit kebiaranku nina. Bagaimana sidah cerita kegeluhan anak remaja nandai, maka enda pe kuakap jadi pergegeh, jadi persin kang man banta krina setun ibas dalani wari-wari kegelunta. Ndai arah gentandai jelas ndai katakan maka ibas keleng ate lalit kebiaran. Kekelengan si serta arbahanca kita lanai biar. Adisinen stuna judul perikop bacaan tenandai MKAP dibata kekelengan kap. Dibata kekelengan kap. Jadi adi tangkas kata kena arah rema sisih membanta. Dibata kap kekelengan. Maka lalit nari artina kebiaran. Kebiarne ngoyangkatkan. Kebiarne lanir kuasa. Mandirinta man kita kena kala si ikatakan anak-anak dibata. Sebab kata wari paksa pe dibatai engklengi kita. Ia kekelengne, ia sinjagai kita, ia sinampati kita. Tapi entah maun ibas perdalan kegeluhan, entah maun ka nggo usur ka tah nggo pernah kita naik pesawat. Rasi alami kai sini alami penumpang silit ibas pesawat ndade bagi cerita inspiratif ndade. Ugange artina sikap ta selamenda. Apakah kita ngojungut-jungut ngombiar kita mindo nerku kita mandibata entah artina nggo putus pengarapan ta. Kuakap adi jungut-jungut dengan kita. Adi kesah TP artinya lanai normal. Tekan darah tapi lanai normal. Kita kan pesawat ibas perjalanan lah bagi biasa. Situasinya ya banci mencekam. Kuakap langa jelas membantah. Kekelengan isekin kekelengan Isekin singkling kita, ise singkawali kita, ise sinjagai kita. Dibata nina jenendai, dibata ema kekelengan, dibata ema sinjagai kita, dibata ema singampang-ampangi kita, ibas krina perjalanan kegelunta. Kuakap adibege, arah kaisi katakan ibas sada Yohanes 4 endandade, khususnya ayat si sepelalu ain dan dai
ije i persingeti kita mulihi, maka kai pe perbeben kegelunta. Kita tetap repengendes mandi bata. Sebab ia ulu kekelengan ia ngenca banci si nampati kita. Ia ngenca banci si banca kita tenang. Remaja dai tenang ya. Ia sikap ia kai pening kalau kai la dia teina pe. Kai. Sebab tehna se pilot na pesawat dade. Kokap kita pe ada tengah-tengah gelunta melalagia perbeben ada seteh ise sing kuasa ise sing ngasup menjaga kita, maka pasti kita tenang saja, berserah kita. Nuduhkan maka kita pe artina ngergai di bata. Nuduhkan maka krina kita ibas perben kelunta lah bolit kebelunta. Tapi kita melulu mengandalkan di bata si nemani kita. Seterusnya nandai katakan jenda kekelengan si serta arbahanca kita lain biar. Kekelengan si sempurna. Artinya jelas penandai kita isekin kekelengan adi si tandai maka arbahanca kita lanai biar. Artinya kujape kita ugape buena perbeben kegelunta maka lanelit kebiaran manbanta. Maka setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Lanai lit dalanna kita artina nilah. Lanai dalanna kita ndarami pergeges sideban. Sebab jelas ndai iturikan dibat jenda maka dibate kap kekelengan dibate ngencang ngasup nampati kita dibata ngencang ngasup sinugu-nugu kita maka ning kami senina rasturang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ulandigan pe kita nadingkan Tuhan. Ulandigan pe kita ndarami pergegeh sileban di luar kuasa Tuhan. Sebab pergegeh sili tengah-tengah dunia dah hanya tawaran-tawaran si rebahanca kita jadi tenang sesaat saja ngenta. Tapi tawaran sini berikan di bata pergegeh kekelengan pengarak-ngarak sisihkan di bata man kita anak-anak sistia man bana kekelengan sila arleka-leka katawari pak sape kita ijaga ikawalina. Mari dage sejadikan kata di batenda jadi pergegeman banta ibas ndalani wari-wari kegelunta maka kita setun banci jadi usihen man krina jabuta man krina keluarganta ibas ngalaken perbeben kegeluhan. Haleluya. Mari ras kita toto. Bujur iseken kaiman bandu o Tuhan di bata malam mate kami magiken pedahandu sisihman kami ibas wari sisendah. Megatirkal kami ya Tuhan. Ibas ngalakan krina perbeben kegeluhan. Engkau kami lolah. Lanai ngasup kami. Arkite-kite kan beratna perbeben sirah nerpa kami. Sebab selamenda usur dengai pakaikan kami gegeh kami. Usur dengai pakaikan kami erta-erta kami. Kinliten kami, teman-teman kami, ras krina silit di tengah-tengah kegulun kami. Tapi ekopeken, lambreken serpang pula situtuman kami. Ibas katandu warisendah, ituriken maka kam kap kekeleng Ibas kam lanelit kebiaran. Sebab nggo iangkat kendu kena perbeben sireh ngerim-rim kami, maka tetap kami jadi pemenang. Bujur Tuhan, pepankan katandu enda kubas pusuh perhatian kami. Ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Kekeleng kami setun siklengi Tuhan ta Yesus Kristus sehijenda perjumpaan ta warisendah. Jumpa kaki ibas kesempatan sireh. Tetap semangat makaikan kesempatan si berikan di bataku tengah-tengah kegelunta.
Salam sehat, ras semangat dalane wari-wari kegelunta. Amin.